Nonne Lungmai district bang khonai mai bitiang akhani phoibut nam kanai ka khau dela nai tingjin khongpadai namakhai jang khau Churachandpur thuri petrol akhani diesel thau lungmai khau wanglana Churachandpur tat khangpat mai tata 407 registration number MN04 A6159 hai bitiang ram khau chengru za thuri mulai zai khori tau dai miri seng dung thing lo tina one way na tat ba mai tun tai accident su khori masai ka nai ga biu gan thai thau phung mai gari tai seng bang thang meter 300 do in thuk mi bam khau kai lo lo khori masai ga nai tai ka ding khau unconscious su thai gari ni ka biu ka si kan thai ka biu kan mai zan tai pau capsule kating kum rengu na pangu son of khup zam zo samte akani Miss Juliet siding pui kating kum chui daughter of bungkho thang mar khaubung ganai mai Churachandpur rengkai kailong khoriye juna sae Poibut village authority nam nanun lupom bitiang lupom leaders nun nam na nun akani none police team roi accident slow mai bam khotai wangtang na kabiu kan mai ganai tai khoi thaulana Longmai Bazar Khaunai Mai Makam Hospital and Research Institute Khau Punglona First Aid Tilona Razau Kai Bamthe CK Glocal Team Rui Makam Hospital Akani Research Institute Khau Tatang Lana Accident Khuri Kabiu Kan Mai Ganai Tuang Report Tai Lapigan Khau Thainuk Ibam Khuri Intau Tu Duak Thei Khani Improvement Nai Thei Tun Samphang Thei Inbu na extend su kan mai bam khau tai mu lai zai khari seng su thing lo ba mai tau dum ka gwai tai concern authority re zai mi lung khau laga lo mai gi thai hu duan khau accident azu pa dam nu we accident khori kan ngam khang cheng ka siam chui lo khang ka ge nai thei inbu na sike local re phang mai cham thai lai na in taw Manipur khau zati kanai ka khau irang nai na bam ri kalam su Mizoram khau ka ge nai mai pochai ka gwai la tat ba mai tuange tiki tingriu mai ri cheng ka si ti mai jang ri tan nu mangna dongmai khau tu jang mai pochai akhani thau dui hai la khang wang tonge tan sa he dula nai accident su kan mai gari le wang in chap mai gari padai pangu hai nian kai mai ngan na Longmai Bazar khau petrol akhani diesel hai la lana ba me inbu na kabiu kan mai ganai tai kuki mai Subizang ri Infal Pungtan no mangna makam hospital akani research institute ko pungwang kantuange makam hospital akani research institute ko duty ba mai doctor akani nurses ka goi ri nian kai mengan na kathau tanchui na talo khori ka view mai tai improvement nai na bam thai that ka mai zeng ase hu khau Manipur district agwai khau sek mai hai inbu kubam khau None district hai 37.85 degrees Celsius kutang thei tuna Directorate of Environment and Climate Change ritipat kan thei nai chek mai hai district bai mai bam goi khoni 90% hai chek mai ariu gai kan thei chek mai inbu ku mai jang ri None akhani district abam bai mai bam ka goi khau rin ra mai ariu gai kan thei school students ka goi khang rin ra mai ariu kan thei akhani kai thian ku mai raw kai kan nei Directorate of Environment and Climate Change Ri Phang Mai Thailai na None district hai Chengliang Mai district tum record Jun bu khau tai nai kan tuang thei Churachandpur khau 37.1 degrees Celsius Kakching 36.88 degrees Celsius Infal East 36.8 degrees Celsius Infal West 35.89 degrees Celsius akani Naliang Mai khau Senapati district 18.49 degrees Celsius phang kan thei Ukrul district khau tho 0.4 hai tingriu kan thei asai Manipur kabam ka gwai khau ting ponjing ka zau mai guang kan thei Manipur khau su liang mai khau kazan tat mi bam khau ni asai tingriu kan nei Manipur district kabam ase khoni tingriu kan thei thailo no mi kyu thu ozone layer hai ting seng gwang mai thailai na nei sau pho mai bam ase nai thei tuna scientist ri ozone layer pho mai ka gwai te ka gan khau su thing lo na gwang kan tonge kumna ozone layer ka si ni mai tuang thia ka gwai hai aniu man sai ka gwai re sin su ma khang tuna tat kan mai kan di ka bam ka gwai khau World Ozone Day nai chai awareness ti kan tonge asai notice state ase khau ting pojing ka zau na gwang kan mai te ri Manipur jang khani ching district ase khau kai sam ka view mai nai kan thei None district bang khonai mai Naga Ching Part 2 primary school ni ponjing ri su ka si lo kan thei
Infal kabam ase khoni kai tin liu gal lo mai cheng khau thing bang pon thing lo mai electric post pin mai akhani ponjing te ri me goi khang ka tok me nai kan the private dental clinic IV Longmai dental care to nakau mai asai Longmai bazar None district headquarter Reverend G Adim pastor ri kalum lona lanpat lo kan the dental clinic tai Dr. Panti Z Gangmai BDS dental surgeon fellowship in endodontics ri lanpat kan tuang nge IV Longmai dental care ko hai patient kang x-ray insana kang sulo puni Alaunun kang stainless steel crown restoration, fluoride application, pulpotomy akhani, pulpectomy hai kasiap nu puni tun asa kane. Dental clinic lanpat mimung khotai doctors, church leaders khani Indian lungsuk mai azu re gwang kasaw lo kane. Intelligence report thailai na Manipur Twangsing district how num mainun re attack shunu itong nga ye tunati thai kan thei milung kho hai security forces re si soi mai pat makhang tan sin thau ka ho pam thei tuna Manipur security advisor Kuldip Singh re September 20 khau sai in daw kan thei intelligence report thailai na militant pang hai attack shu khang zeng nai thum padai ma thang re samdan bam thei tuna September 28 lung khau attack subam nu way security advisor Teresa Ganthe Manipur security advisor Kuldip Singh Rui press conference khau sa indau kan mai thailai na training velo kan mai kuki militants masain 900 daw hai Myanmar thang Rui Manipur gut kan thei tuna sa kane Police department Rui mitwang lam khau in thuk hak na tan sin thau bam thei tuna sa kane Security Advisor Risa kan mai khau Strategic Operation Group Meeting hai September 18 nung tai Army Assam Rifles kani CRPF tuang top officials nun le takai lo thei tuna sa kane Border Security Forces kadai sun Assam Rifles rui Myanmar le border suba mai district Faizol Churachandpur akhani kamjong khau high alert chun bam thei tuna ni sa kane midak khau anti drone system akhani jammers hai drone 15 khore 17 ngan na jamti su nu mai advance su na thopat kan thei tuna ni sa kane chamnga lo the